Okay, nansi-ke i-system ya-U_I_F ungayingena kuyona ngefoni noma ngekhompyutha. Uma uqeda ngena bazokubuza imibuzo emithathu, lana babuza i-email yakho, uselect yona, bekubuze i-phone number oyisebenzisayo, bephinde bekubuze umqashi wakho uthi khetha la. So bakuniki ama-options, kumele ukhethe okuyena njengoba ngiselecta nami la. Into emnandi ngalento ukuthi ilula ngendlela ukuthi awupheli u5 minutes uma uregister. So yeah, 5 minutes mkhulu futhi 3 minutes mina kwangithatha maybe 3 minutes ukuregister. So la sengiqedile ukuregister sengiyangena sengiyaconfirm, and then ufaka ama-details zakho la, ama-personal details zakho, njenge-address yakho abangakuthola kuyona, i-email, i-phone number, yeah, postal address, physical address, into kanjalo. So le video ke eyokuthi iveze ukuthi uma ufuna ukuthi uconfirm kwi-system ukuthi inkampani yakho, ngoba be-deducta kwi-payslip, iyawukhokha ne-U_I_F. Omunye wayengihleka mengenze njalo ethi kanti indaba sithembene nenkampani yami nomqashi wami, ngithi no, ngiyamthemba, kodwa kumele ngi-check-e ngoba naye waqala wangi-check iy'thupha ngithi. So asi-check-ane-ke ndoda. So and-ke futhi siyazi ukuthi kuyaba ney'nkinga la ngekhathi ze-COVID, iy'nkampani khona bezingabakhokhelanga lentuzana U_I_F, abantu kwakhishwa ilist nje eningi, thothi umuntu uyabanjwa omunye akazi nokuthi yini leyo, yabo ukuthi yini. So okay, uma uqeda ukufaka i-address usungalentuzana update, uqhubeke ne-system. So lana iyona dashboard yakhona la, yona main dashboard yabo. So wona ama-options anama uthi ufuna uku-applyela something, kodwa thina siya ku-employment and view my UIF contributions. So sizo-check ama-contributions, then sizothi lapha kwa-top right sizothi get declarations, then uma uqeda lapho-ke lapho usuzobona khona zonke inkampani owakwayisebenzela zafayila. Yabo nje lapha umqashi wami osezansi ngangihola 7.5, ngisebenza 160 hours a month, nabo befayila. So yonke information ikhona. Ngiyabonga.